Izborni program Radio Banovine. Srdačan pozdrav poštovani gledatelji i slušatelji. Pred nama su dopunski izbori za predstavnika Srpske nacionalne manjine u Skupštini Sisačko-moslavačke županije. Održat će se u nedjelju 5. listopada. Tim povodom u našem programu razgovaramo sa nositeljem liste broj 2, načelnikom općine Dvor, gospodinom Nikolom Arbutinom. Dobar dan i dobro nam došli u program gospodine Arbutina. Dobar dan vama i vašim slušalcima i gledalcima. Gospodine Arbutina, vi ste nositelj liste broj 2 na dopunskim izborima za predstavnika Srpske nacionalne manjine u Skupštini Sisačko-moslavačke županije. Za početak, predstavite se našim gledateljima i slušateljima i recite kratko koji su vaši motivi za kandidaturu. Dolazim iz Dvora, oženjen sam, otac jednog djeteta, aktivno se bavim politikom 23 godine. Moj osnovni motiv je taj da srpskoj zajednici omogućim kvalitetnije infrastrukturu, ceste, zdravstvo, socijalnu skrb, planiranje što se tiče rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno vidimo da država sve više jača ulogu županije i županija postaje mjesto za odlučivanje i donošenje odluka. Zato treba biti čovjek koji zna i pozna sustav, zna i pozna problematiku i te probleme koje muče srpsku zajednicu da može iznositi i predlagati, davati prijedloge, sugestije i primjedbe na donošenje određenih akata i programa koje se tiče naše zajednice. Zašto su ovi dopunski izbori važni i zašto je važno da pripadnici srpske zajednice izađu u što većem broju na birališta? Pa važni su zato što Srbi biraju svog predstavnika. Znači, izaće samo oni ljudi koji su izašli u popisu birača kao Srbi, oni će birati svog predstavnika, u Skupštini će znati da je taj predstavnik srpske zajednice, je li tako izabran i on će onda imati puni legitimitet. Što više ljudi izađe, daje mu legitimitet da on može nastupati i da kaže onaj broj popisa birača da 12.000 ljudi srpske zajednice žive u našoj županiji i da predstavlja te ljude i da može iznositi njihove probleme i njihove predloge za programe i donošenje novih odluka. Koje su vaše glavne poruke i prioriteti vaše liste, na što ćete staviti naglasak ako dobijete povjerenje birača? Ako dobijem povjerenje birača, ono što upravo kažem, sve te odluke koje budu donesene kroz županijsku skupštinu, aktivno ću sudjelovati u donošenju, iznosit ću sve prijedloge, upoznat sam sa svim problemima srpske zajednice, jer 23 godine se bavim politikom, 4 mandata sam u Županijskom vijeću Srpske nacionalne manjine, znači upoznat sam sve ovo što nas muči, znači i kroz školstvo, i kroz zdravstvo, i kroz socijalnu skrb, i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ono što je najveći problem naših ljudi, a to su ta infrastruktura, odnosno ceste koji su u lošem stanju, a posebno prema pripadnicima srpske zajednice, jer mi živimo u udaljenim mjestima od općinskih i gradskih središta. Dugo ste u politici, načelnik ste općine Dvor. Koliko vam to iskustvo može pomoći u radu Županijske skupštine i zastupanju interesa srpske zajednice? Pa upravo, znači, poznajem sustav, dugo godina sam tu, znači, ne govorim kad uđem u Županijsku skupštinu samo o svome naselju, o svome mjestu, sagledavam probleme cijele županije, cijelog grada, cijele općine i tako nastupam i iznosim. Najveći je problem, evo, u prošlom sazivu sam bio u Županijskoj skupštini, većina članova skupštine iznose samo primjedbe i prijedloge što se tiče svog naselja, svog mjesta, a ne sagledava probleme i prijedloge u cjelini iz svoga grada ili svoje općine, a o županiji i ne sagledavaju, jer ne mogu to ni sagledati, jer nikad nisu bili na poziciji s koje mogu to sagledati i da mogu tako nastupati i da mogu što kvalitetnije odluke donositi. Gospodine Arbutina, i za kraj, što biste poručili biračima, zašto bi na biračkim mjestima zaokružili listić broj 2 i glasovali za Nikolu Arbutinu? Pa
pozivam ih prvo svega da izađu u nedjelju u sve većem broju, da zaokruže broj 2 na listiću, Samostalnu demokratsku srpsku stranku, Nikolu Arbutinu kao nosilaca, jer čovjeka koji živi i izjašnjava se kao pripadnik srpske zajednice ne skriva to svoju nacionalnost, i čovjeka koji će sigurno, i to je do 23 godine pokazao, da je zastupao srpske interese i da će to nastupati i dalje, i tako će biti i u ovom mandatu, ako mi građani dadu povjerenje. Arbutina, hvala vam na gostovanju, hvala vam na vremenu koji ste odvojili za naše slušatelje i gledatelje i naravno puno vam sreće želimo u nedjelju. Hvala vama i hvala vašim slušalcima. Podsjećamo još jednom, dopunski izbori održavaju se u nedjelju 5. listopada. Izađite na birališta i iskoristite svoje pravo glasa. Hvala vam na pažnji i ostanite pratiti naše frekvencije, televiziju, portale, jer uvijek donosimo sve iz prve ruke. Izborni program Radio Banovine.